komeza ugubwe neza uri wose kuri iki biganiro n'amakuru cyenda tukugezaho 5/5 kuri we twakubwira ko cyari ibintu bikomeza kuba bibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ku kibuga cy'imirwano ni imirwano ikomeje guze FARDC iki ni gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'inyeshyamba za M23 kuri ubu zikomeje kwigarura ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse twanakubwira ko nyine M23 yatangiye gusubira inyuma mu rwego rwo kubahiriza imyanzuro yafashwe yo guhagarika imirwano. Gusa nubwo bimeze gutyo twakubwira ko umutwe w'inyeshyamba wa M23 umaze igihe uhanganye na leta ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu ndetse wakunze kumvikana usaba leta y'iki gihugu cyabo ko bagirana ibiganiro, nyamara guverinoma y'iki gihugu ntiyahwemye kuhakana ivuga ko idashobora na rimwe kuganira n'izi nyeshyamba. Ibintu byagarutsweho rero n'umuvugizi wa guverinoma ubwo yarari mu Bwongereza. Ibi rero yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na radio BBC ubwo yari mu gihugu cy'Ubwongereza aho yari mu ruzinduko rw'akazi. Muri iki gihugu rero yabajijwe impamvu igihugu cye kigenda kigorana mu gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano muke ubarizwa nyine mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze nawe asubiza yemeza ko izi nyeshyamba badashobora kuganira nazo. Uyu muvugizi mu magambo ye bwite yagize ati ntidushobora kuganira n'umutwe witwaje intwaro mu gihe hatararambika intwaro hasi ndetse ngo banasubire mu birunga aho bahoze ndetse ngo banerekane cyangwa se banarekeraho gukorana n'ingabo za leta y'u Rwanda zibatera inkunga. Uyu muvugizi kandi yashinze izi nyeshyamba kwica abaturage b'abasivile ibyo kuri we bigahita byemeza ko badashobora kuganira nabo niba batubahirije imyanzuro y'abakuru b'ibihugu yafatiwe i Rwanda, i Bujumbura cyangwa se i Nairobi. Uyu muvugizi rero yavuze ko mu gihe izi nyeshyamba ziri kurekura uduce tumwe na tumwe zari zarafashe kugira ngo hubahirizwe uburyo bwo gushakira amahoro arambye uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo byemejwe n'imyanzuro y'abakuru b'ibihugu byo mu karere. Ibi rero biragaragaza neza ko aho byerekeza nk'uko abasesenguzi mu bya politiki babitangaza, ngo biragaragara ko leta ya Kongo ikeneye intambara ndetse ikaba ititeguye gushaka igisubizo cy'ibibazo byabaye akarande cyangwa se agaterera nzamba nka kamwe ka nyina wa nzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu rero kirasabwa kuganira n'inyeshyamba za M23 hanyuma nayo igahagarika imirwano. Cyakora ubutegetsi bw'iki gihugu bwo nta na rimwe bujya butera cyangwa se nta ntambwe n'imwe bujya butera kugira ngo bugaragaze ko bufite ubushake bwo gushyira mu bikorwa iyo myanzuro mu gihe izi nyeshyamba zo ziba zigerageza gutera agatambwe. Abahanga rero bakavuga ko abategetsi bo muri iki gihugu batifuza ko iyi ntambara yahagarara kubera impamvu zabo bwite. Zimwe rero mu mpamvu bagiye bagaragaza ngo nuko n'ubundi Perezida Tshisekedi ashaka kongera kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero akavuga ko nyine ari gushaka urwitwazo. Gusa nubwo bimeze gutyo rurageretse hagati ya Perezida Tshisekedi ndetse n'abanyamurenge bo muri Kivu y'Amajyaruguru. Umubano rero hagati ya Perezida Felix Tshisekedi Chilombo n'abanyamurenge bavuga ikinyarwanda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ntiwifashe neza muri ibi bihe, ndetse ibi biraterwa nuko Perezida Felix Tshisekedi kuva yajya ku butegetsi yahise atangira kubagabanya mu mubare cyangwa se atangira nyine kugabanya umubare w'abanyamurenge bahoze mu nzego z'umutekano zirimo iza gisirikare, igipolisi n'izishinzwe iperereza. Amakuru ye dukesha imboni yacu iri mu misozi ya miremire ya Minembwe, Fizi na Uvira avuga ko abanyamurenge batigeze bashimishwa no kuba Perezida Tshisekedi yaragabanyije bene wabo bahoze nyine mu buyobozi bw'ingabo, polisi n'inzego zishinzwe iperereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yakomeza avuga ko abanyamurenge batuye mu duce twa Fizi, Uvira na Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo babifata nk'ikibazo gikomeye ku mutekano wabo kuko bene wabo bakuwe muri izo nzego aribo bafataga iya mbere mu kubakorera ubuvugizi mu ngabo z'igihugu no kubakiza imitwe nka Mayimayi, Biroze Bishambuke, uyu ni Biroze Bishambuke, Mayimayi ya Katumba n'iyindi mitwe ikorera muri Kivu y'Amajyepfo imaze igihe ibazengereza
ibita abanyamahanga b'Abanyarwanda igamije kubirukana kuri gakondo yabo. Abanyamulenge kandi bakomeje kugira impungenge ziterwa n'uko imitwe yose yitwaje intwaro basanzwe barebana y'ingwe muri Kivu y'Amajyepfo yamaze kwemererwa na guverinoma ya Kongo kujya kwifatanya na FARDC kurwanya M23. Ni mu gihe rero imitwe nka Twirwaneho na Gumino yashyizwe ku ruhande ikaba itemerewe nyine gukorana na FARDC ishinjwa kuba ari abatutsi bakomoka mu Rwanda, ndetse ko ari ibyitso bya M23 bituma bakomeza cyangwa se bakomeza kwishisha ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Kuba rero Perezida Tshisekedi yaragabanyije umubare w'Abanyamulenge bahoze mu buyobozi bw'inzego zishinzwe umutekano no kuba ari gukorana n'imitwe yitwaje intwaro nka Mai Mai, Biroze Shambuke, Mai Mai ya Katumba isanzwe yanga urunuka ndetse ihora ihiga Abanyamulenge, ni imwe nyine mu mpamvu zikomeje gutuma Abanyamulenge bagira impungenge ku mutekano wabo, ndetse bakabona ko nta burinzi bwa leta bafite usibye kuba bakwirwanaho mu gihe umutekano wabo waba wugarijwe. Amakuru dukesha umunyapolitike wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utuye mu mujyi wa Bukavu utashatse ko dutangaza amazina ye kubw'impamvu z'umutekano we, avuga ko umuryango uhagarariye inyungu z'Abanyamulenge muri Kivu y'Amajyaruguru uheruka kwandikira Perezida Felix Tshisekedi Chilombo umusaba ibisobanuro kuri izi ngingo zose, nyamara ngo kugeza magingo aya akaba ntacyo arabasha kubasubiza. Ubu rero Abanyamulenge muri Kivu y'Amajyepfo ntibakizera ko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bushobora kubacungira umutekano bitewe n'uko yatangiye gukorana n'imitwe nka Mai Mai ya Katumba ndetse n'indi basanzwe bahanganye muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko bigenda bigaruka mu bihe bitandukanye ndetse no mu minsi itandukanye. Twakwibutsa rero ko umutwe wa M23 ukomeje imirwano hagati yawo n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ndetse ibintu bikaba bikomeza kuba bibi cyane umunsi ku wundi. Twanakubwira ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo higanjemo imitwe yitwaje intwari ibarizwa cyangwa se igera ku 130, bituma rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kuba igihugu kirangwa mu mutekano muke. Gusa nubwo bimeze gutyo rero, mu gushaka umuti w'ikibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hajya hafatwa imyanzuro itandukanye n'abakuru b'ibihugu bo ubwabo bari gushaka uburyo nyine hagaruka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko n'ubundi byakomeje kuba agatereranzamba n'ubwo M23 nayo ikomeza kugerageza kugaragaza ko ifite ubushake bwo kuba yarekura ibice byose yafashe ubundi, ariko bakaba bajya kumeza y'ibiganiro.